ariko umuntu ukagenda ukavuga ngo Sakamina Samusoni yaguyemo naka. Hari abantu anyinza tekereza ibintu biza bigora bacha. Nukuvuga ngo Kamina kari karananiye abandi bose Samusoni arabananira. Kari ya Kamina Samusoni yaguyemo byari byatewe n'iki? Ukagera kuri Mose wazi kuvugana n'Imana kukanwa nakandi. Havuga ngo kubera uko wishize hejuru ushaka kubwira iki Imana itakubwira ngo ukubita urutare rimwe ugakubita kabiri kuriyongeza ninde wakubwiye kubera tumenyere reba igihugu nukuvuga ngo nukureba ibyagiye binanira abandi biriya batubwiye nuko bananiriwe muvuge ngo amen. Nivyo bizagenda bituguje ejo nyanaka yaguye ejo nyanaka none se nimba warasomye uhereye mu nitangiro ukageza mu byahishuriwe Yohana tuzi ibyananiye bari abagabo abo Bibiliya yamivuga ngo tibari bakwiriye kuba no mwisi isi tiyari kwiriye uko babibamo babazoza bavuga ngo bakabuye batuye Gasarani. Abo Bibiliya ivuga ngo tibari bakwiriye kuba mwisi ariko abo ngabo barananiwe muri uriya rugendo. Nico gituma dukwiriye kuba basirikane nukuvuga ngo ikibuga bakiniye nukuvuga ngo ikaro Ibrahimu yigeze kuyinyereramo arabesha ngo umugore wiwe ni mushiki wiwe tumumwama mujana nimba ukamenya ngo ikaro nawe irahari nizo tugiye gusubiramo bukeya niturangiza ijambo ry'Imana. Turambure za Bibiliya umusomyi mwiza nadufashe kugira ngo tusome ijambo ry'Imana cyangwa se twigeho mwanya muto tuje mu bindi byifuzo kugira ngo basezerere abantu tuje kuruhuka. Ubutumwa kuko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo bice 17 uhereye kuri 1 ugeze kuri 4. Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo ibice 17 uhereye kuri 1 ugeze kuri 4. Nimudufashe gusoma. Cumi na karindwi guheraho. Iminsi 6 ishize Yesu ajana na Petero na Yakobo na Yohana Yego mwene se bajana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine ahindurirwa imbere yabo mu maso ye harabagirana k'izuba imyenda ye yera nk'umucyo maze Mose na Eliya barabonekera bavugana nawe Petero arabwira Yesu ati Yego mwami ni vyiza ubwo turi hano nushaka ndasa ingando eshatu hano Yego imwe yawe indi ya Mose indi ya Eliya amen. Rangiriza mu butumwa bwiza nkuko nanone bwa Matayo 26 na 36 na 36. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Igetsemani abwira abigishwa be ati nimwe mwicaye aha bamwicaye aha nigire hariya senge. Amen. Ubarikiwe sana. Imana guheza umugisha. Dushima Imana ise mwami wacu Yesu Kristo iduhaye umugoroba mwiza wo guhagarara hangaha mu itorero rya Siloamu tubihaye agaciro. Imana yabikoze nihabwa icubahiro. Byukuri turashimye kubw'impamagazi yanyu mwaturarise kugira ngo tubane. Byukuri abaririmbyi baza bavuga ngo si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe sitwoharura ingenzi tuje hangaha kubwivuga butumwa nicyo cyerekana umuntu yuko itorero rimukunda. Byukuri kubera iyo mpamvu nkuko nabisabye Imana giye kirekire nigera kubona dugifite nk'imyaka nke 10 tugikurikira kibishungo nyine by'abana
baje gutarama natwe tukaje inyuma bakatwihisha bakagaruka bagafata bamwe bakadukubita tugasubirayo. Ibyo byigeze kutubaho kuvuga ngo tituja kumenya amabanga yabo, tituja kumenya ibyavugiwe mu Matayo, tituja kumenya ibyavugiwe mu mbunga cyangwa se boja gusakuza cyangwa tukiba mu muhanda bagiye gutarama ayo bakuru bati. Ico gihe gitwara igihe kirekire maze kumenya ubwenge iki kintu ngiye agaciro. Ibyukuri ndavuga ngo Mana aho bazantekereza kurya babanza kuntekereza ari ijuru ryabanje kuntekereza. Ibyukuri nari mfite akazi habe nanone nuko agashaka kariya nari muri turuna arabo dusengana bari ha Jackson naje kare ndetse nari mfite za gahunda hano nari kugera mu mazu amwe ndetse bamwe baza bambona ba telefone hano twari twicaranye abapastori bamwe twari dufitanye gahunda kubera nakerewe. Ndavuga iyo nageze mu rusengero sinoba ngihagurutse ndavuga ati reka ndisigura nyuma y'igihe. Nukuvuga bampamagaye barambwira ngo uzaze. Ndavuga ngo se tourne y'abakristo uko ntaho bahaba jari yacu nishake isura abantu babiri ngende muvuge ngo amen kuko mbiha agaciro cyane. Hari igihe abantu hari igihe reka nkubwire iby'ukuri uzorebe abantu bazabagira ngo biroroshe. Hari igihe uzunabisabije sindasabise ivuga butumwa kuva mbayeho, ariko ivuga butumwa ribamwo kubiri. Hari igihe uzukumbura bene data ikanisa bo mwabanye ukavuga ati ngeneye itorero ryo mu Rwanda cyangwa mu Bugande cyangwa hano muri Kenya kandi kumbuza. Ibyo birashikana ba Pawulo yazaga yibuka n'amarira ya Timoteyo apana nje bo mutima. Pawulo akibuka amarira ya Timoteyo bikama bitumaje kwivuga butumwa amarira gusa. Ibyo birashika kandi ariko icyo nanje narishatse kuvuga icyo abantu bazabagira ngo ivuga butumwa. Hari igihe uza wifuza ngo uje kwivuga butumwa bikananirana na ndetse ukandika n'inzandiko cyangwa se ugahamagara umupastori cyangwa bishop cyangwa umupasiteri akamavuga ngo rinda ngo bazakwiga ngo mu nama ngo ya assembly. Ariko kumva nk'icyo kintu none wewe baraguhamagaye tibirize kunyuza muri baraza niyenda ngo babicensure bavuga ngo suriya muntu ninde kuko hangaha hari umuntu wese uzupfa kuhagarara turabizi. Haragoye hari igihe avuga ibintu kuvuga ngo cyubahiro reverano azabigarure bikamutwara igihe kirekire akavuga ngo se daboro warushingiye kutumira uriya muvuga butumwa. Hano hari yabuze abavuga butumwa kubera yuko abatawe nico bituma ubu ngubu ibintu byinshi bisigaye ni nayo mpamvu hari igihe utumira umuvuga butumwa yaza agashika agacambika n'isakarita hanze. Umuvuga butumwa tarituyemo tarizi tazi bikorerwamo abahinduye ubusizero. None nguwo muvuga butumwa wo kongera kumutumira kurya arabasambuye abahinduye ubusa. Hakaba n'abandi bakorera ibintu bitari gukorerwa hangaha bigatesha kagatuta agaciro bakavuga kuko iyi YouTube tuwabona iyi YouTube ubu nyine ko baradukurikirana bamenya bataramye n'abataramye bamenya uwavuze n'utavuze bamenya waririmbye n'utaririmbye kuko baravuga ngo se kariya gatuti uriya muntu bakamuhereye kandi baba babariza ngo se kariya gatuti baba bavuga bahazi ngo nagidurayo ngo ni muri Siloamu aho sincafuze kera itorero ryacubahiro kukera ndarifunze. Ariko nuzoza ubona baguhaye agatuti muvuge ngo amen. Nico gituma Hosea yavuze nkundi ijambo hariya cyane ririya jambo kuri 3 no kuri 6 ngo abantu banje bapfuye bazize kutagira ubwenge. Kurya ubwenge nibwo buzabwo nuzobona impano wogenda amasayi n'ugwa isengera ikaba. Ariko ubwenge ni ikintu nico gituma Salomo tukazugira ngo bari baratoye Salomo ari umuntu wijiji niyo batora umwami abashingiye ku mutungo bashingiye no kubwenga afite. Ariko aje kuvuga aravuga ngo sinoyoboye abisiraheli agenda ku kanunga karutaga utundi tununga asabiki asabwe aravuga ngo Mana kugira ngo nyobore abubwo bazumpereze ubwenge habe no gutura muri societe no mu ikorari no mu bahuduma no mu gukoresha ubwenge. Iyo ufuye kuvuga amagambo arakomeretsa abantu kavuga ngo ese nyanaka yari yatekereje kuri iriya jambo kuvuga ngo arivugemo ntuze iwe tiyo kwihangana akanwa kawe ntakare nukuvuga ngo uja ariko gihamire we nzokubona uri mwisho gihamire we basegege yazaga tubwira ngo nuja kuvuga ijambo risohoka mu kanwa uzoza ugira control inturo zirindwi uvuga ngo ririya jambo ningira rirakunywe namwigiye ibintu bikomeye abakozi b'Imana turashimye ubwitorero rya Siloamu. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha.
ndashimye kuri perezida twagumije kuvugana no kumusura, ariko sindagera iwawe kureba umwana, ariko nzogeza niyinga, niyo nzoza nyuma, ariko kumusura kera kwakugezeho niyingiriringa, kuko n'ubundi nari mfite kumusura ndabona umwana wawe, nanazanye iyo gahunda. Nshimiye umubyeyi wacu hano bavuze kuva mu Bugande, nshimiye perezida wanje Ruhora imbere metre, niwe utuyoboye mu binginze, kuriya bavuze ngo ayoboye ku isi yose, naje ndi umuyoboke we bambe, wumva uko akomeye, uyoboye isi yose na Amerika, Canada, Australia, mu bihugu bya Komoro, isi yose, kandi bari yose ari ibintu abantu bazavuga ngo nugukabye, hari abinginze bagiyeyo, murabizi tuza dukorana imikutano, nukuvuga ngo iyo nda wundi tufite muri ministeri y'abingize, ukuru ni urepresenta abinginze aho bari ku isi yose. Iyo bavuze gutyo abantu bazabagira ngo nugushusha makuru, niko biba bimeze. Rero nawe ndagushimiye tugiye ijambo ryiza ryo kuba umusirikare wa Yesu Kristo, Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Amen. Turashimye kubwa abacuranzi mugize neza, Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Reka twinjire mu ijambo umwanya mutoya burije, ibitaramo by'ubu bisigaye bitaramwa amajoro, niko no bivuga kubera impamvu abantu baje mu tuzi barinda ngo abana bave ku mashuri babatahure, ko niko nyine abakuru baciye umugani ngo ukwije ni kwiziririmbo tewe. Rero nuko nyine kera twaravyakiriye nyine, takundi niko bimeze. Muvuge ngo amen. Haleluya. Tugiye kuvuga ku ijambo, tugiye kuvugana kanya gatoya kandi iri jambo muryumve. Reka ntaja kuvuga ibitari byo, reka ndebe iri jambo kugira ngo uryumve cyane. Hari igihe umuntu bamuteguza ngo uzabwirize ijambo ry'Imana, ukaja niyenda muri agenda cyangwa se ukaja muri Bibiliya, ariko cyane cyane reka nkubwire niyo bisigaye bigora cyane cyane. Reka mbwire bagenzi banje babakozi, umukozi wese iyo bakubwiye ngo ijambo uzogaburira intama n'iyinga mu mategeko ya administration, tibishoboka yuko wopfa gutora ijambo gusa, nukurisengera ukabanza kumva ijwi icy'Imana ivuga. Bizabinanirana, ariko niko uko niko kuri kwa Bibiliya. Nukuvuga ngo hari umenyera ijambo ngo nguko 3:16 ngo nguko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo ukinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo hari utora ivuga niri tari ryo ngiryo umuntu yorivuga, ariko si yabakenewe yuko yamenyerewe mu kanwa, ariko umukozi kugira ngo ugabure ijambo ubanza kurisengera daboro. Bantumiye hari iki kibuze, hari iki niyenda niyo batapaye topic isi giterane, ugasengera Imana ukashaka kumva iki Imana iganiriza n'ubugingo bwawe, kandi muvuga ngo amen. Iri jambo narihawe namanandika ni tariki, iri jambo narihawe ku itariki 17 z'uku kwezi, ariko yari saa 10:31 namanandika n'amasaha, ndabyuka mu gicuku saa 10:31 ndandika, ndabyuka ndambara imyenda maze nandika iri jambo, kuko Imana yari yarimpaye. Imana irambwira ngo bwira abantu bigituma tunaniwe ducitse intege ngo nuko abantu batakizamuka ku musozi, kandi uwo musozi niwe Yesu Kristo. Muvuge ngo amen. Icyo nicyo tugiye kubabwira. Tumuhamubona uhereye mu itangiriro ukageza muri generation yacu turimo twebwe ba mutima. Dawidi yavuze ngo n'imyaka 70-80 nkunda kubivuga. Mu gatondo niho nasubiye mu byanditswe, ukucyubahi ukumbuza imyaka nene z'imyaka 50. Baruza ayo makuru. Abantu bazabagira ngo ndacyari mutoyi. Mbuza imyaka ngo nene z'imyaka 50. Giritoto gusa. Umwe nagiye kwivuga butumwa kazambwira ngo ese mfite imyaka 32. Ambwira ati habe nunkurikira ubwa kabiri akarayirenza. Nukuvuga ngo uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuriwe Yohana, bari abagabo bose bibihangange kugeza kuri aba ngaba dusomye, nukuvuga ngo nabantu babaye ku musozi
Ibyo nibyo ngiye kubabwira. Imana irambwira ngo igituma abantu bananiwe gusenga, kubwiriza, kutarinda inzamu zabo, kutamenya gukorera Imana, nuko twavuye ku musozi. Muvuge ngo amen. Kandi ndabahe urugero rumwe rwa Yesu Kristo. Reka mbabwire kugira ngo mwumvire ijambo. Timuhamubona aya mashanyarazi dufite. Reka mbaheze umufano ku bintu bifatika byahanga. Timuhamubona aya mashanyarazi dufite angaha. Ni ukuvuga ngo aya mashanyarazi iyo baje gukora mbese kugira ngo azatwakire, bareba, ni ukuvuga ngo baje ku musozi bakareba isararo iri mu rwara iri ahantu hejuru gusa, tibaje mu nyanja ahantu bari hasi. Abantu babyize n'abantu baza babona na he. Ni ukuvuga ngo baje mu isoko nguko ifite imbaraga, muzorebe. Ni ukuvuga ngo ikazi ifite imbaraga, habe niyo bimba nahise baza bashaka ukuntu borindimura kugira ngo, ni ukuvuga ngo ikintu cyose gifite imbaraga. Aya mashanyarazi muza mubona yose kwisi, ni ukuvuga ngo ni muri Kenya, aturuka mu kirere. Cyo nshatse kubabwira ikintu cyose kiva mu kirere yuko kigira imbaraga. Muvuge ngo amen. Aya mazi yose tuvoma, aya ngaya baduhaye aba protocol, ni ukuvuga ngo aya yose aje mu nyanja za hehe za Nile za Fleuve Congo za Oseya, ni ukuvuga ngo ava mu misozi miremire, ava mu misozi yose. Ababize barabizi za geography na hehe, n'amazi amwe uzubona kaba nka muri Kenya nayo aba yaravuye mu misozi. Ni ukuvuga ngo aya mazi yose tuvoma ku isi aturuka mu masararo hejuru, bakavanya imidege bakayazana bakayashitsa ahangaha mu mazu yacu. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose gifite imbaraga, ko ndashaka kukubwira yuko hejuru haba imbaraga. Muvuge ngo amen. Habe uzorebe no mu buzima busanzwe, uzorebe habe n'isi technology inose, uzorebe n'amakakomeye za mu Kigali, za Rebero, no muri Kongo n'ayandi za Kasayi. Ni ukuvuga ngo ndahehe muri za Israeli ni ukuvuga ngo amakako inagiye ishaka yobusha. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose, niye mpamvu abasirikare bose bubaka amaka mwirango, niye muzamugira ngo niye mpamvu. Hari kawari wasanga mu mubande tayiba, habe n'iminari ba hejuru. Hari impamvu ndashaka kuvuga ikintu kiri hejuru kiba kiri hejuru. Tuvuge ngo amen. Yesu atanga urugero rwiza. Mu minsi Yesu yabaye ku isi yose, kuko Yesu yakoze imyaka 3 gusa. Iyindi niyo yamaze 33, ariko iyo yavuze mu butumwa muri ziriya njiri muzabisoma, muzamubisoma niyenda kundusha. Yakoze iyo myaka 3 kuko yari atarahabwa ijambo. Murabize sindinda kuvuga amateka kubera umwanya. Kera umwisiraheli ku musoro utareneje imyaka 30, inshuti yanje Kabuye Kiza yahabwaga ijambo. Uko nguko umusore muturuzi nkuko aba banyamurenge baraha, umusore utareneza imyaka 30 tiyofasha mikrofone, tiyoje mu nama y'abagabo aho bateraniye, tibishoboka. Ni ukuvuga ngo Yesu yarinze ya myaka 30 irashika. Habe habaye n'ikibazoga. Wa munsi nyina yababwiye batashe ubukwe bw'Ikana y'Igalilaya, aramubwira ngo icyo nyoko ababwira ngo mugikore. Kujya habaye impaka zikomeye, yahindukiranye nyina, ivyo twabigendeye mu inama gute, kuko igihe kiwe cyo gukora cyari kitarage. Nico gituma yamubwiye, kuko iyo tiyohagurutse mu Bayuda, tiyohagurutse ngo avuge ijambo, yari itegeko ryabo. Habe n'ikorari ya Dawidi, habe n'ikorari ya Dawidi, nta muntu wijiraga mu ikorari ateneje imyaka 30. Muzosoma amateka tibyabagaho. Nico gituma Yesu iriya myaka yeneje 30, iriya 3 yakoze niyo ivugwamo n'ibyikorwa yakoze. Muvuge ngo amen. Bibiliya iravuga ngo Yesu yazaga yirirwa akora ibitangaza za Kana y'Igalilaya, ku nyanja ya Tiberiya, ahantu hose uzosome ziriya njiri ko ari zine. Akirirwa akora ibitangaza aho muri impumyi, avuga ngo kwizera kwawe haguruka ugende. Babagore bari bamaze imyaka 12, baryo bari bamaze 38, agakora ibitangaza. Murabizi n'ibyinshi muri Bibiliya, ngo bwira nimugoroba bakazamuka. Haleluya! Akazamuka ku musozi. Icyo nicyo kintu abantu itorero rya none ribuze. Nicyo umwuka yambuye ngo mbwira itorero. Uheruka ku musozi Giheke, umusozi tugira ngo ni Masayini, naha ngaha hoba ku musozi mu wawe, no mu wawe womanura za Ntebe, ukisegura hoba mu butayu, hoba ku musozi. Yesu akavuga ngo se reka mbabwire, hari ikintu tuzatwirengagiza.
nukuvuga ngo nimba Yesu yarakijije, tekereza wa muntu ngo warungwaye yamize ngo yamasesera yobara umaze imyaka 12 ngo amukora ku musozo w'umwende, aravuga ngo imbaraga ziramushize. Nimba inzatekereza nimba imbaraga nkuko nirirwe mvuga ukubona ntumira mu kindi giterane hejo ndashika niyenda nisazine nejo kugero bakambwira erongayi no kugira abantiki sindasengera iryo jambo sindumva icyuka mbwiyo nukuvuga ngo imbaraga akoresheje hano kuvuga ngo nugusubira gushaka izina yataravuga ngo sinzi umuntu ukozeho imbaraga zari zamuvuyemo yaza agashaka kuvuga ngo nava hariya gukora ibitangaza abanza agenda ku musozi asenga avuga ngo ejo uzosubira handi kariya nije gusenga igituma abantu basigaye bizidura basigaye bagira ni ku rusakero harubika akazagira gutya akazasubira agira gutya bikananira imbaraga wazividuye zarangiye. Ariko hari ahantu dukwiriye kuja ku musozi muvuge ngo amen, kandi uwo musozi ni Yesu Kristo. Yesu nigituma yarwanye ziriya ntambara igituma abantu zamusanga ngo abantu ngo yarasambanye ngo umuntu yararwanye ngo umuntu yatonganye na nyanaka n'ukuri kose ko mwijuru. Izo ntambara zose Yesu zamugezeho. Habe na wa munsi bari bagiye kumufata yari ku musozi wageze niko twasomye hariya mu gashamba bamaze ngo asiga Petro ngo na Yakobo bakagenda ngo yazabona biriya bintu birindwi ngo yaragiye guhura nabyo akabona wagasenga ngo akagira umubabaro nkuko twebwe turi abantu. Yesu niyo yari yambaye akamero k'umuntu ariko yari Imana. Ngo gasenga kabona ririya cumu rigiye kumukubita kabona ririya kambi biki byose ngo gasenga ngo bura amahoro ngo akaza wagasanga yasinzira ngo kwihanganye yuko hasigaye akanya gatoya ngo gasubira yagejeje hafi inturo 3 muvuge ngo amen. Ariko urugamba niho rwarangiriye agera aho twavuga ngo nukuri Imana uzosome aho ngaho aho twasome muri Matayo 26 na 36 yaravuze ngo Mana ngo nimba bikunze ngo iki gikombe ngo kinki ndengane urugamba yari yarurwanya muri kariya gashamba zacitse abandi batazi uko hari abantu bahabarwana urugamba abandi batazi iyo bihabija uko abantu bageze kure mu buryo bw'umwuka abandi kuko barabona nibisanzwe. Haleluya. Se tibaza bayitera indirimbo tibaza bayitera ariko mu buryo bw'umwuka ab'umwuka baza bamenywa n'abandi b'umwuka. Muvuge ngo amen. Bibiliza yamimbwira ngo arigarura nanone yari kuri uwo musozi intambara zose niho zizazigira. Aravuga ngo Mana kibibuko shaka ariko bibuka ubushake bwawe buba uhita bikoze ntabwo twebwe ba mutima twari kubabarirwa twari guhora mu mwijima. Ngo amen. Ku musozi niho bamubarize kesyo yari ikomeye cyane ngo abigisha ngo bari ku musozi ngo turashaka kuvuga ku musozi yuko hariho ibisubizo byose ngo baramubaza Yesu ni nkuko bari bicaye ba Petro ngo yagiraga amanyama cyane yari eloka kuvuga aravuga akamashira ukuboko hejuru niyo wamubaza ngo uko twasize ibyacu tukagukurikira ngo cya Yohana cyari gisa n'igitesi ngo cyari nk'igitese gusa ngo cyazaje cyamakizagiye kukama kibwadika ngo mu gituza ngo cya Yesu gusa ngo cyari nk'igitese gusa. Ariko ngo ntuze ngo Petro ngo yari itangaza ngo bamabashira ukuboko hejuru aramubwira ngo ese none tuzohera muri ibi nagiheke tubwire igihe uzogarukira n'ikimenyetso cy'imperuka y'isi. Ibyo byose babimubwiriye hehe? Ku musozi. Ko turashaka kuvuga hehe? Ku musozi. Muvuga ngo amen. Ku musozi niho tubona ari ibisubizo. Hari ibibazo byinshi twibaza mu ngo zacu ukavuga ngo uko nyanaka yagiye hanze twaraziye rimwe naramutanze uko nyanaka byagenze gute uko jewe nagize inyatsi zimeze gutya uko jewe byangoye mu rugo rwanje ukibaza n'ibibazo utokwisubiza ariko aho biza bisubirizwa ni ku musozi. Muvuga ngo amen. Icabigishwa baza bibaza amazi girekire Yesu arakibasubiza arababwira ngo izo si ibyanyu kubimenya. Hari igihe abantu bazabinjirira abantu mu bya bakashaka kuvuga cuba tubwira uko itorero rya Silowa muri fitiye vision uko tuzotugwendera inyuma ngo gukura umurundo w'umwongera tubwire vision itorero tumva wijiriye revera gute uri umuririmbyi wowe wahamagariwe kuririmba ariko tuzintuza tumva abantu bazabagira ariko ibibazo yarabavugiye ariko arizo zari mu mitima yabo arababwira ngo badi nabahamagariye kuroba abantu sinabahamagara kugaruka kwa Yesu. Arababwira ngo kugaruka kwa Yesu no kumenya ibimenyetso si ibyanyu. Arababwira ngo habe muzi ko na Yesu Kristo ubwiwe atabizi. Yesu watufiriye ubwiwe uzosome Bibiliya tabizi. Imana yaravuze ngo yo bimenye umunsi atuzagaruka kuko ari umutunzi w'imbabazi yo tubwira
Imana gusa ni yizibanga ise ni uzibanga umunsi tuzagaruka. Aramubwira ngo ivyo si ibyanyu kumenya gusa, mwebwe ni muhudumiye mugende muzana abantu bateshutse bagiye hirya no hino, nico nabahamagaye naho ibindi byo kugarura. Yashatse kubereka ikimenyetso kimwe ni nakiriya gikomeye. Jewe tibwokwira habe niyo notaha na saa 10 za nijoro, sinokwira ntarebza amakuru yo muri Israeli. Abarwana na muzi ibihugu babarwana nabo kuriyaga abantu batazi. Nukuvuga ngo Yesu kurya abafrero bazaga bavuga ngo umuzungu niko havuka mu Israeli. Ariko none igitangaza kandi mu kimenyetso yababwiye muvuge ngo amen. Yababwiye umutini yashaka kubabwira kugaruka ku Israeli ukuntu bari baravuye kuri karti imyaka 80-70 ivaho. Nico kimenyetso yashatse kubabwira. Nukuvuga ngo hariya isi yose nico gituma wageze ngo kubihugu 8 ihayirwana nabyo. Nibitu bikomeye cyane. Kuriya ni kimenyetso gikomeye cyanditse muri Bibiliya uzobisome 24 mu kimenyetso Imana yatanze birimo. Iriya ikimenyetso yavuze ngo umutini ni Israeli. Muvuge ngo amen. Ibibazo zose ahangaha twasomye hose habereye ku musozi. Aha twasomye ngo Petro Abenezeredayo ariko nakunze amagambo. Mana we icompa ngo tuzamuke ku musozi. Iri jambo ryanteshavu cyane. Ndavuga ngo igituma abantu twananiwe nuko tutagiheruka ku musozi. Ngo Petro abwira inshuti ziwe, abwira itorero duhora tubabwira iteka ryose, ngo arababwira ngo bageze ku musozi, ngo barazamuka ku musozi. Ntahandi narasomye bari abagabo bose bibihangange, bari bose bakoze ibitangaza, ta muntu wasengeye mu munda. Nukuvuga ngo bazaga baje ku musozi, ngo razamuka ngo n'Abenezeredayo ngo ku musozi, ku mpinga y'umusozi. Ngo na Yesu ubwiwe yarahari, ngo batangiye gusenga, ngo barasenga ku musozi niho hazabibi ibisubizo. Ngo barasenga baje mu mwuka zaruga ziravuga. Ba Eliya bari barapfuye na ba Mose, ngo bagira guca babona ngo diru igitangaza kirabaye. Twe twari utuhudumiye none Mose wapfuye na Eliya yaratubonekeye. Petro nkuko yagiraga amanyama kandi yari ari kumwe na Yesu, yamavuga ngo nukuri Yesu tugiye guca ingando zitatu, ibihurirano bitatu. Tugiye guca ingando zitatu, imwe yawe Yesu, iyindi ya Eliya, iyindi ya Mose. Ikibazo ngo yagize n'ubu ngubu baza bamuseka ngo ari yibagirwa. Iyo ubwiza bw'Imana bwabaye nawe wo kwiyibagirwa. Muvuge ngo amen. Ibyo byose zaza bibera he? Ubwiza buzabubonekera ku musozi ari yibagirwa. Iyo mwasenze nta handi umuntu azahindurirwa mu maso, nta handi umuntu azaherwa imbaraga, ni ku musozi. Muvuge ngo amen. Eliya Eliya witishubi. Ko turashaka kuvuga bari abagabo bose twirirwa turirimba, bose baba yagiraga amatayi 100 ku musozi wa Karimeli. Ni nayo mpamvu sinshatse kuvuga amateka ukuntu yari yarateje amafa mu gihugu, ariko ngo umunsi yatumye Abodiya babahuye aramubwira ngo genda ubwira umwami aze tubonane. Uramenye ndakuzi, nimara kurenga ahangaha umwuka aragutera urugende, ari njewe bakigihanga. Aramubwira ngo genda vuyo nari naragiye, genda ubwire president. Ubu ngubu babahinduye aba president ariko kera bari abami. Genda ubwire umwami aze tubonane. Abantu bari basigaye baje kuruzi ingamiya, Rwanda rw'uruzi bakavanyaho utwatsi kugira ngo ingamiya zibone utwatsi. Igihugu cyose cyarahiye imyaka 3 abantu badahinga, abantu basigaye barya abana. Ngo babwiye ayo makuru ngo Ahabu yamazana ingabo ziwe n'umurindi atari hari yakurura musozi, ngo ashika ngo tiyashahava hari ku musozi, ngo ndavuga ku musozi. Muvuge ngo amen. Aramubwiye amubaza makuru ni gute zagenze. Iriya story murayizara bibabwira bose, ariko ijambo nashatse kubabwira arababwira ngo nimbuhaye ugira ngo ndabesha, genda ubwire Bayali. Abwire Bayali zari imana z'ingabo, Ashera zari imana z'ingore, ko ari 850. Abantu benshi bazigira ngo zari zigabuyemo kubiri. Iyo bavuze ngo ingabo za Bayali zari ingabo za Ashera zari abagore. Arababwira ngo nimba muhamuvuga ngo iriya ziriya mana nizo zizazisu, kandi umugore wiwe Ahabu Ezebeli niwe wari warazanye imana ziwabo, ashizamwo ibitekerezo umugabo batangira gusenga izo mana. Icyo yababwiye gute? Yarababwiye ngo tuzamuke ku musozi wa Karimeli. Ku musozi. Bituma tababwiye ngo muze tuje muri stade Amahoro.
uje muri stade ya Gasarani cyangwa hariya muri town si abantu bose n'abapresident baje n'abakinyi baza bagenda ituma tababwiye gute ariko yarazi uko atari imbaraga kuryo umuntu azamenya haza sengera muvuge ngo amen gwarazamuka ya wageze ku musozi wa Kalimeri aravuga ngo kuko ari muri benshi nimubanze barabanza ngo bageze saa 9 abona ibintu zabacanganyikishije agera aho abantu babwira ngo ni mwitemagure ngo abantu baravirirana uzosoma icyo gitabo cy'abami 12 ngo baravirirana araro harababwira ngo Imana yanyu none yasinziriye nimuhamagare cyane Imana tizisinzira akaza bashuraguza ngo none Imana yanyu yazindutse kandi Imana tizizinduka muvuge ngo amen ngo ashitse kuko kandi ikiza kinezeza ngo yamavuga ngo mwama wewe rigani wowe ufite ubushobozi si wowe ufite ikashe y'igihugu kuko kwa president Ruto uko ijambo yo tubwira nubu nyine twokumva itangazo ngo tiyagira umuntu twe habe erega itegeko rya president nubu nyine reka mbabwira ukurutu yovuga ngo twese n'abanyakenya ngo tano twese tuzoba turi hari mbarahije imbere y'Imana akamavuga ngo umuntu babona mu muhana bamurasa uko twese habe n'uza president zigira imbaraga aravuga ngo uhamagare ni wowe ufite ikashe y'igihugu uhamagara abantu bose duhuriye ku musozi wa Kalimeri ngo yamabahamagara muvuge ngo amen avuga ijambo nkunda aravuga ngo Mana we ndabizi yuko uzunumva sinone yuko tugiye guhangana na ziriya ngabo za Bayali ndabizi yuko uzunumva iyo nkubwiye uzunumva avuga amagambo agera kuri 3 aravuga ngo Mana ya Ibrahimu Mana ya Isaki Mana y'intumwa n'abahanuzi uno munsi wa none bimenyekana yuko ari wewe Mana Bibiliza yamimbwira ngo umuriro umanuka uva mu ijuru yamababwira ngo tiyagira umuntu uhumura uhumiriza bambi umuntu wese yarebe umuriro ngo wamuturuka mu ijuru baba urangiza isi yose yake ngo wamuza utangirira kuri zankwi urazifata ufata za nyama ufata y'amazi nukuvuga ngo ukalamba Bibiliya y'igiswahiliza yamivuga ngo kalamba iyo bavuze ngo kuramba nuguhanagura ni kururi ukalamba Bibiliya y'ikirundi naravuze ngurakwena nugukwena irahanagura tiyagira n'ikintu nakimwe gisigara kubera yari hehe yarahagaze mu bushake bw'Imana ku musozi w'Imana muvuge ngo amen muvuge ngo amana umunsi Aziya ahantu kamwe mwisobekerane ry'idirisha umwami Aziya aso arahanuka aravunika baje ku bitaro bizari bihari ngo birananirana baramwunga babembe bazikunga birananirana icyo gihe nimba bari banahaba none aravuga ati ndapfuye umwami president w'igihugu ndapfuye nk'umusevire ariko mukagira Imana niki gakiza gitutera kubera kuko tutamenyereye ku musozi uzi cyamwishe nuko yibagiwe Imana yamushize ku ngoma ngo president yamabwira intumwa ziwa maeskoti ngo hariho umuntu wari witinze ngo wari uzi gucuna kagira ibigirwa Mana yamamubwira ati mugende muje kundaguriza kukigirwa Mana cya Zerubbabeli kigirwa Mana cya Ekroni mumbarize ijambo rimwe nimba nzubaho cyangwa nimba nzopfa n'amagambo abiri intumwa ziwa maeskoti iwe yamagenda baje ngo muzira Imana yamibwira Eliya aho yari ari ku musozi irukanke umwami arayovye uyoboye Isiraheli kandi ari wacitegereza ngo yamagenda Eliya tabwo abajepe utasariyuti barizenu bango baramubwira tugiye umwami yadutumye ubu nyine nge tarahumura tekereza intimidation abasirikare bafite imbunda na za pisto uyu musevire kurya baza badusuzugura baza batubwira ngo turabasevire kandi turi bonyine turabasirikare se basa uyu musevire wawubwira abasirikare ngo bagaruka ninde ngo bamabagaruka mbaraga z'Imana ngo bamabagaruka ngo bamabaza bahagira niki haziya niki uko mugarutse abantu bakamira ifu bigiye zagashora na zagakomana zagako ko ndabatuma ngo muje gufata ngo ninde ngo tibari bamuzi baravuga ngo twahuye n'akagabo ngo kagufi ngo kubwoya ngo barakaranga ukuntu kambaye n'uruhuru n'urwingamiya Aziya nkuko yaramuzi bari baza abahanuzi kera babita ngo ni babamenya ta kintu bakoraga mu Isiraheli mbese mu isezerano ryake batabanje kubwira abahanuzi ubu ngubu abahanuzi bateshejwe agaciro ariko ke abami bose uzorebe n'igihe cya Yoshafati n'igihe barasa umwami Yahabu nuko yari turiya umuntu azampanurira nukuvuga ngo baje gakurugamba babanje kubwira nico gituma ba Elisa ba Yeremiya bande ba Ezekiel bari abahanuzi bose ko ari 70 bari bahaba nukuvuga ngo bayoborwaga n'abahanuzi
noneho muvuge ngo amen. Aravuga ngo uwo nta wundi ni Eliya, kuko batari bamumenye. Ngo yama abwira yama bashira kuri forene, yama wa musirikare ngugira uburakari bwinshi, yama atora abasirikare 50, mugende mufaturi ya Musevire ugaruye aba basirikare kandi mumuzane nabi. Ariko ku musozi, ngo yari ku musozi, yarahagaze ku masezerano, yarahagaze mu mahame, yarahagaze mu bushake bw'Imana. Ngo bamabaza ni kiburi. Arabanga se ni wewe Eliya, nije wewe Eliya. Umwami arakudutumye ubu ngubu uje imbere. Yamavuga ngo nimba ndi umugaragu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru batwikane n'izo ngabo zose. Ngo bamubatwike wagejeje incuro zigera kuri 3. Uwanyuma komanda yaratumye yishe uwo munsi abasirikare bagera ku 150. Tekereza mu isahimu. Uwanyuma yamaze amavuga ati niyo ari umwami hayo dutuma, ariko kutwoshira niko cyagiye nababwiye ngo abantu kuriya kutategereza. Ariko nkundi uwo musirikare akoresha ubwenge, anyuranya nuko umwami yamubwiye. Aravuga ati kuriya abacu bose bapfuye, abakabiri bapfuye, tungiye ubwa gatatu. Yamavuga ati reka nkoresha ubwenge, kuko Imana yaduhaye ubwenge. Ngo yamashika kwa Eliya, ngo yamafukama, usome aho ngaho, yamafukama. Aravuga ngo amagara yanje n'ayagaciro, n'ayabagaragu wawe n'ayabagaciro imbere yawe. Yamavuga ngo nimba bishobose mukozi w'Imana twojana umwami yawe. Amababwira ngo kera kose maze aba basirikare kubera iki kiburi, kubera iki kutabikora mbere y'igi umwuka ngo wamumuzaho. Yamamubwira ngo je imbere kandi ntakwa kugira umwami habe niyo wamwiciye abasirikare. Muvuge ngo amen. Aho hose ni hehe? Ni ku musozi. Tugiye kurangiza, muvuge ngo amena. Muvuge ngo amen. Turangiriza kuri Mose. Wa Mose yazabona igihuru gisha tigikongoke, mu yandi magambo yazabona ivunzi, akabona ivunzi ngo ari niryo mu murumva abana bavukiye mu mushasha ati mwumva. Reka mvuga ivunzi niho murumva. Tuvuze ngo igihuru ngo cyaza gisha tigikongoke ni ishamba niri nini, nukuvuga reka mvuga ivunzi. Akabona ngo se riri yavunzi riharisha, ariko tirikongoke ngo rirangire. Yararagiye intama ngo azamurwe uzorebe ku musozi habaho ibintu bikomeye, kandi niho Imana neza niho yamwogereje aba Mose wuzuye. Ngo aragenda aravuga ngo se kiriya gihuru giyagica tigikongoke, ngo aragenda ngo atambikishwa no kukireba ngo mu mpinga y'umusozi. Ngo aragenda ngo aje kuhegera, ngo ijwi mu bitugu ry'iberera amubwira ngo aho ugiye kuja ngo nahera abanza ngo ambura inkweto zawe. Muvuge ngo amen. Ivuga butumwa rihera mu maguru. Uko naje hano mbereye mu maguru, banza wezi rirenge ryawe, nzakugira umuvuga butumwa uzoyobora ubwoko bw'Imana. Banze nkweze, banze gutraninge. Izo zose yaza riherwa ku musozi. Muvuge ngo amen. Ibyakurikiye nivuga umunsi yaratinze agira iminsi 40 ku musozi. N'icyagihe uzosome hariya mu Kuva, simbashaka kubisoma hariya narabiteguye kugira ngo ndatinze. Umunsi yaramaze iminsi 40 nibwo yazanye za ya mategeko, za bistate by'amategeko byari biriho amabwiriza. Ko ndashaka kuvuga ku musozi niho uzohebwa ko recommandement. Ku musozi mwabaririmbyi mwe tiwoyobora habe niyo woza uririmba amajwi 6 uri umuntu umwe. Hari abahungu bazi kuririmba n'abagore bazi kuririmba. Azaririmba soprano, akaririmba tenere, akaririmba alto, akaririmba bass. Tuza turabazi hano babahanga, kandi Imana yabahaye amajwi. Habe niyo wo baririmba ariko utazuja ku musozi nanone uzogira kangahe imyaka 2 bavuga ngo wa muririmbyi umusitari kurya basigaye babita yaguye mu cyaha, yarwanye n'umugore wiwe. Nuko ni ku musozi Imana yamuhaye ijwi gusa. Muvuge ngo amen. Yari ku musozi ni Imana izihera abantu amasezerano, niho yamuhera ngo uzoyobora ubwoko bw'Isirayeli bageze muri Kanani. Dore amategeko nguhaye ari kubisate aho hose ntahandi yari kuyavanye, ni ku musozi. Ngo araza ngo umunsi umwe baravuga ngo se ngo bari bavukana, murabizi bari bavukana na Mose na Aroni na Miriam, kandi Miriam mushiki wabo niwe wari mukuru. Abantu bazabagira ngo yari mutoya, niwe wari mukuru kuri bari abagabo. Noneho ngo murabizi yuko yari kimema atazi kuvuga Amos. Imana iramubwira igihe yazi mutuma kwa Farao, sinshatse gusubira inyuma iyo twavuye, sinashatse kuvuga nayo mateka. Iravuga ngo ndabizi ni je uzurema ibirage,
reka kuguma kurya abanyakenya bazavuga reka kuguma kunsumbuka kuta kubwira ngo ugende ubushungura ubwoko ugende bavanye kwa Farao ukambwira ngo uri kimeme nije uzure mu buragi ni ndabizi ko nije wakuremye nije wakugiza gutyo iravuga ngo kubera ko bangoye dore mwene so na mwene nyoko mwose beri rimwe Aroni genda n'intyoza zikuvuga azoza Imana izoze guhishurira uvuga ibintu nurangiza nkukuzu uzudedemanga utazi kuvuga uzuvuga uruburimi agenda abwira ubwoko bw'Isirayeli ko yabwira none ngo maze gutsinda ku musozi 70 amabaza bamabegera Aroni bamubwira ati dore mwene nyoko titwanze ngo tuzova hariya kwa Farao none tuje kwikirwa hano niwe uzu tuyobora ngo tuzoshika muri Kanani inzarira twishe nta mabwiriza duheruka none ngawe tuyobore urumva utasha ku musozi iwe yari yasigaye ngo bari bajanye na Yeshua nico gituma kurya Imana reka mbabwire tukibeshe abantu baba iruhande rw'abapasteri abantu baba iruhande rw'abanyamasengesho abantu baba mu mahombi nibo baza baragwijo mu nzu tibo kuragwa uba ku misozi reka mbiba kubwiza ukuri igitumya kuragira ngo Yeshua yari muto ariko uziyezira ariko ngunda Yezira ngo nta jambo yari umwanditsi ngukomeye kuva muri ngo nta jambo ryazaga ari musoba ngo ijambo ryose ngo ryatibukaga ngo yazaga arishira mu gitabo cy'ubwiruzi ariko gituma uzugira ngo niki gituma no mu busanzwe uzahindutse ariko secretary wa paroisse habe niyo mutagize kibazo habe no mwitorero secretary ukomeye ni uzufata karevera yafuye uzufata madaraka bakatora ubundi ari we erega ari ibintu tutaza dukurikiza tuza amahame yawe yari ukomeye ni imbura nuko utamenya administration niko biza bigenda muvuga ngo amen amaze igituma yabwiye Yeshua nuko yazaga musiga munsi y'umusozi yaje mu ihema gutamba ngo akamusiga ku muryango kurya ijisho ngo akabona ni kuriya baza batamba ibitambo kuriya baza bagenda ni kuriya abatatunganya bakakurura ijungana ku mamanga ni kuriya baza bagira za fodi nibiki zose ngo agomba kureba ngo yazaga agenda ako kamariyo minsi ariko Yeshua naho warakoze Yeshua wazugu yazaga guma munsi y'umusozi wa Sinayi ngo umugaragu w'Imana ngo akaja ku musozi kuvugana n'Imana kamara iminsi 40 amurinzi ari wenyine ngo yashika kamuheze yamate zabisata wakamutwaza nukuvuga ngo nico gituma yapfuye Imana yaramwishe imaze kumuzamura ku musozi wa Pisiga mwirango rya Nebo Imana yamivuga ngo nta hundi uzasimbura Mose umugaragu wanje Yeshua n'Imana yonyine yabivuga umugaragu wanje Yeshua ni uzosimbura muvuge ngo amen impamvu yagosa amakosa Aroni nuko atari ku musozi abaturage bazabamabaza tuhayibona ko nyana kari mu bishitorero taheruka mu masengesho amafunga aheruka kubakabara amafunga ariko musiga mubona amafunga tusiga dukora amafunga umuntu usiga uje amasayini akaja kuri ya misozi dusiga dusengeraho akamajana umukate w'ijana prezi wori umukate w'ijana ukavuga ngo uri mu mafungo ngo ngwizera gutuka wa mukate w'ijana ungana gutya bwaca mu gatondo ukamurya n'icyayi kama twagiye masayina twahuye n'Imana Mana yaratuvugishije akari katani fotoza wori umukate abandi bazaga bamara iminsi 100 ukavuga ngo inzoka yo iminsi 600 woyimara wozurya mu mukata mu buri gitondo w'ijana ukavuga ngo uzogaruka giheke demukaza mubesha abaturage muvuge ngo amen abaza ngo bahenda umuntu utazuje ku musozi Aroni ngo aremera ti nyina niho mwene data mwene mama tawageraga kuri uwo musozi wari ugoye hari umunsi umwe babagira ati sha mo uzosoma igitabo bikane warasaze ukuzugira ngo niwe niko nubo basigaye bambatubwira ngo yishize hejuru ngo niwe uzubonana n'Imana ngo niwe muvuga butumwa ngo niwe muririmbyi ngo niwe mucuranzi ngo ba umunsi umwe ngo bama bamubwira ngo noneho natwe dushatse kubonana n'Imana icyo turagifa Imana irababwira ati mureke baba bateguze ngo baragenda arabateguza ariko nkunda Imana arababwira ngo kurugera ati na gatatu muzoze gatuzaje kubonana n'Imana inkabahabaje gukoshanyaga abagore barameshe za seperi abatari bafite ibirato abari bafite amasiraje baja mu isoko baraguze bari bagiye kubonana n'Imana ariko nkunde kuza kuje ku musozi n'ikintu gigoye nico gitumuza ukubitwase nuko utaba ku musozi uzosoma Bibiliya ngo bapfuye gukandagira ku musozi Siyoni ngo bama babone ko igicu ngo bama babone ikirere kirahinduye igicu kiraba ngo imiravyi iraba inkuba kizikaza zamazi kubita umugore kaza yamayifunda muri sebuko umukazana ati turashize
uzosoba isamba kuru y'amahiko biranditse muri bibiri ngo bama bamubwira ati genda ubonane n'Imana yawe nurangiza icyana ni yabaye icyakunani uzozo wicecekera muvuge ngo amen kuko atari yaramenyereye kuja ku musozi yamazana amaherene ayavanya kuri aba ba mama imikufi yose arayizana ariko ikiza kintangaza muri ico cyane ngo ashitse n'amategeko gutya ngo bategereye bashitse ngo iruhande rw'ingando baravuga ngo siko mbanumva amajwi sayintambara sayo kunesha tibatewe nayiki ngo bahashike ngo basanga ngo baremye ikimasa ngo baravuze ngo Mose niyenda yapfiriye iriya ku musozi yagiye ngo Mose arababara Mose baza bavuga ngo yagiraga ibintu bibiri mu buzima bwiwe kandi bizabintangaza mbibasigaye nka devoir namwe muzabisobanure muzabaza ba theology ngo niwe wagiraga uburakari kuruta abantu bose ngo kandi ngo niwe wari umugwaneza ko murumva ko ivyo bintu ari different niwe wagiraga uburakari kuruta abantu bose kandi ngo niwe wari umugwaneza kuruta abantu bose none uko bivuze iki ico ni ikizama umuntu wese agenda akibazeho ngo kubera ivyo yarabonye ngo yamafata zabisate Imana yari yamuhaye ngo yamabikubita hasi kubera uburakari ico kiza kintangaza cyane kuko ngo yaravuye ku musozi muvuge ngo amen reka ndangirize kuri iryo jambo umva aravuze muri 19:16 ari igihe abantu bavuga amagambo bakagira ngo na amagambo y'ubwenge nuko utasoma Bibiliya ariko abaza basoma Bibiliya baba baza hori naho bashakira amajambo ivyo ni ibintu byabaye uzi cyantangaje ariko yeme abavuye ku musozi bagira imbaraga ngo yamavuga ngo Aroni si wowe uzubavugisha baraguhenze na mwene nyoko mushiki wanyu Miriam n'aba bahagarariye imiryango ya Isirayeli barabasuste mu muvanyije amahereni none ko muraramya ikigirirwa Imana bamabagira ikimasa ngo yamafata ariko kiza kintangaza kabo ngo yamafata cya kigirwa Imana ngo aragisya aragihonda nukuvuga ngo aragisekura ngo usarira abantu baza bavuga ngo yarashoreye ibihumbi 6 ngo wenyine ntama Scott yarafite kubera uburakari ngo umuntu akamaguma hamwe bakamaza ngo yamazana ngo cyakigirwa Imana kubera uko mwakoze ibigi ngiye kukibaraga imizico kigirwa Imana bakamarongera ishupa akamari ngo mutomeza umugabo wifura gotomera kugahayo akari gotomera indi kuzura gotomera akaja kumugora akamugotomeza kigirwa Imana bari bagize kuko yaravuye ku musozi arababwiye ngo mbahaye gasopo bahaye na discipline nico gituma uvuga ijambo tirihabwa agaciro ariko iyo uvuye ku musozi iyo usenga Imana aho uvuga ijambo rimwe itorero kavuga ngo umukozi yavuze iyo wavuze ngo iki gikwiriye gukorwa mu itorero ariko uzubana ibintu bigira gutyo nuko ntacyo ubuvuga mbarahije ukuri ariko umugaragu w'Imana ariko gihamire nahabwa icubahiro gihamire yigeze kutubwira ngo amarira ya Eliya ngo nikakurya kwa acide iryo jambo sinzaryibagirwa reka mbabwire hari amashupa ngo amanitse mu ijuru muri Zaburi kurya iyo umukiranutsi akarira yaratubwiye ngo nikakurya kwa acide mwazaga mubona burya twazaga twikorera amabateri ya ruguru murabyibuka tukajana za Gatanga kugihuha kuri Mbundamo nukuvuga ngo iyo wagize neza bateri ikagujaho intuze acide ikoti n'ishati ryamagari shanyuka yaratubwiye ngo niko amarira yabera ngo iyo ubonye ngo umukiranutsi apana hariho amarira y'uburyo bubiri iyo ubonye wa muntu afashwe akaboroga akamiza akazarira akazakubita imyira hariya kurya ni ibintu bibiri aborozwa n'ibyaha byiwe cyage yovuze ati nisha umuntu wabandi nisha kana kaba igihe yovuze mbabarira narasambanye nanyana agatinya kuvuga kurya aborozwa ngo n'ibyaha byiwe kuboroga kubamwe kubiri mu byumve hakabaho kaborogwa nuko kandi wumvishije ijambo ry'Imana wafashijwe na amarira yawe yaratubwiye ngo nikakujya asira bene data turarangije muvuge ngo amen nimba ukeneye imbaraga bari abagabo bose bakomeye kugeza kuhere kuri ba Mose bayoboye ubwoko bw'Isirayeli kugeza kuri Yesu bwiwe ari wowe waducunguye nta handi kandi Yesu reka nkubwira abantu bagenda barara Yesu yazaga arara mu nzu y'umuntu reka ndangiriza kuri iri jambo afitemo misiyo uzosobe muri ziriya njiri Yesu yaraye mu nzu gakeya kuriya yari n'umusiribateri atari yaranashatse yaraye mu nzu gakeya pe uzosome n'ukuri wo kabara ugenda uhere muri ziriya njiri urabona ko yaraye mu nzu ngo yaraye umunsi umwe ngo kwa Zakayo afite misiyo aravuga ati ndarari wawe Zakayo abantu barivovota ba protokolo n'abadiyakono no
abantu basizwe nk'abakabuye babavuga butumwa nigute tiyari muri umuhana tiyari aba pastor tiyari abavuga butumwa n'abadiakoni nigute utoranye ngo Zakayura mugira nukuvuga ngo Yesu yazagarara mu nzu y'umuntu afite misi yarakeneye gukiza Zakayo woreba kantu yagiye arara mu mazu y'abantu kiyaza gapfa kurara mu nzu y'umuntu gusa adafite mu misi ariko siga usanga abantu nguri yaze guteka imirete neza akama tumararamo bazoguha ikidisidi nukuri umuntu akamavuga ngo ndaje kurara kwa Cyubahiro ngo umugore we azateka neza ico kikama gitumarara kwa Cyubahiro gusa tajanye intego ngo azateka neza wobwiye umugore wawe akaja supermarket akazateka neza tuzamuke ijambo tubasigiye uhera uno munsi wa none ufata ingamba bari abagabo bagize ico bakora nuko bazamutse ku musozi w'Imana Imana nituganze ku bwa Yesu amen.